Enggak, orang dari pas awal live pakai car katana. Pas awal live pakai car katana. Nah, terus ganti akun tuh pas udah 5 jam. Jangan merasa terdesak, Bro. Kalem aja, Bro. Kita bercandaan doang. Kalau ayah mah nggak berapa bercanda. Entar kita bercandain aja, Bro. Anjas. Iya. Ayah mah bercandainnya pakai nama asli aja. Oke. Nggak sopan gak apa-apa. Nggak sopan. Kan masih ada banknya ya. Ayah Iya tuh gimana ya. sih? Bangsak. Nah, itu bener ya. Kalau om gimana? Ya. Ini katana ini penuh dengan streamer loh. Anjas. Bukan penuh dari Bang Elon ya? Bang, jangan sebut. Om Melon Ayah, apa ayah, kabar ayah, Om Melon? ayah. Nggak bisa. Sepertinya rusak ya bang. Sepertinya Put. rusak guys. Apa? Monitor Om lain, Melon guys. ya? Iya, Om Elon boleh kayaknya ya. Iya Om Melon aja deh, manggilnya biar kerenan, mudaan dikit. Bangsat kau lu. Bisa dipanggil Om nggak mau ya, Bro ya? Iya dipanggil abang nggak mau, om nggak mau. Bangke. Aduh. Ini sekarang dipanggil nggak bapak, bisa- biar nggak kayak bisa- Pak Ayap. Nggak bisa hidup ini kulo monitor untuk baca. Oh iya, berarti Pak Elon. Pak Ajar bangsat. Suruh Bang Asmi ya. Ayah salah circle dia. Malam ini salah circle ayah. Iya, ayah harusnya circle Pak Ayap ya. Pelanggaran. Iya. Pak Ayat ajak main RR ya. Mantul. Asal mantel. Pak Ayap nggak bisa lah main RR gila. Gimana Bang Riko? Bang Riko gimana? Mantul. Minus lah pasti Pak Ayap main ini. Anjay, iyalah gimana nggak gitu di ospek sama Pak Elon. Galak nian, we. Anjas. Oke guys, kita udah live guys. Sesepuh lo ya. Bangke kali kau. Oh iya sama-sama sesepuh ya. Ini sama-sama sesepuh anjir. Bangke jadi kau. Kacau nih CM dibully. Nggak ada ahlak emang nih anak-anak. Ayo kalian cepat. Komen live aku. Kalian ini. Tentu. CM live nggak ada komen emang. Siap OTW. Nggak ada. Ya, yang nonton mampir tuh di channel CM Katana. Nobunaga Katana nama channel. Kalau absen pakai Pak aja ya, guys. Jalan Rome itu Nobunaga Katana. Ya parah ya, masa nggak pakai Pak ya? Bangke lah apa Ini kayak mana caranya buat ini ya? Biar bisa lengket di sini ya. Asmi Y, oke, kurang ajar Pak Asmi, bangsa. Kan di komen salah. Parah Terima nanti kasih, Bang oke Asmi. Bang Dev, siap Bang Blokir. Dev. Nggak itu nggak Nah, mampir blokir nanti si ayah Asmi. ayah nggak mampir lagi, parah banget ya. Ih, Kita report si Asmi bentar. Ih, jangan direpot, woi nanti hilang channel aku ya. Biarin kau. Report. ayah mau di report ininya ya? Itu Itu Asmi udah pakai report. itu channel mana lagi itu Nobunaga Katana. Iya ya. Udah report kau. Anak kalian mau disuruh report channel ayah bareng-bareng ya? Nggak tahu. Tuh. Kalian itu loh yang kalian udah banyak subscriber cuma jam tayang belum dapat udah blok report aja blok udah selesai. Ampan XD halo Om, pakai PS90 lah. PS90 berisik, sakit telinga aku kalau pakai headset. Nah, gitu Bang. Aku maunya pakai APC Bang. Anjas. Tergantung kalau ada challenge ya Put. Iya, kalau ada challenge nggak apa-apa deh. Berapa bro? Nggak, kalau ada challenge nggak apa-apa. Bentar deh, kayak yang baik buka nih. Matiin lo Mozilla yang dari sini matiin, bos. Oke, bos. skater. Let's go. Gak apa-apa, coba aja pengen lihat skill PS90 mu. Buset, cupu aku Bang.
Mana ada skill dia. Statement. Coba aja kalau nggak percaya. Ntar kita nggak dapat skill guys. Ini kayak berburu babi nih guys. Oh berburu babi. Nanti semua nikah babi tuh. Mau nikah jadi musuh. Anjay. Nggak dipecahin nggak temboknya itu emang. Kena penembak. Kan. Aduh. Alah. Kill abang 71 mati 8 kemarin kan GG itu bang. Azmi siap Iqbal, makasih udah mampir, jangan lupa di like. Disubrek kalau belum. Iqbal Sultan ya. Iqbal siapa bang? Iqbal Sofian siap. Jangan-jangan Sopian lagi. Kalau Sofian nggak ngechat dia. Ya ampun nggak kena tuh. Udah pada hilang ya orang-orang lama ya. Kau kemana sih? Kau sama Dodo kami, laptopnya rusak. Main BM ya. Ada hal game. RR dulu pemanasan nasi. Anu apa? Pusing dah aku main RR. Stres. Nggak bantai terus. Ada di situ si Jack Anjas. Sembunyi nggak dia berondok dia. Gak pernah aku join Roro Putra RR. Males, keras-keras. Pas. Yuk, bentar. Kamu. Ya Allah. Aduh, masang badan nggak aku? Chain headshot. Gak ampun orang dua itu. Helmet protection. HS lah terus lalu DC biru. Oh iya yang DC biru ya. Headshot. Kenapa? Nah itu ntar yang apa? Sena itu siapa buat Sena buat? Kau baca oleh dia? Area. Area itu main mana? Headshot. Yang itu dah ya. Reality ya. Wah ampun nggak kena udah masuk. Ragam cerita hadir ya. Ceritanya Mbah apa ragam ceritanya? Apa mau sudah cerita? Alah kiri kanan pilat. Ya ampun Ramis itu nggak kena satupun bangke. Helmet protection. Anjing mati lagi. Headshot. Ini yang AFK siapa dah ya? Panjang kali samurai itu. Sabar.
Almiti Nggak ada boleh ya. sesepuh. Ya, Oke, sesepuh, makasih udah mampir. Almiti. Oh, Ajak aja tuh. Cheat kan? Enggak. Nggak dapat kill anjir. Headshot. Chain headshot. Aku nggak main satu hari, aku Ya tangan ampun. kanan aku jadi kayak baru pertama kali main. Nggak ngaruh kayak gitu bro. Kenapa pun? cantiknya Pindad baru nih. Kenapa? Nggak main sehari ya, terus main lagi kayak nggak bisa main. Aku pura-pura nggak main tanya tuan Cepet kali hilang aimnya. Baru 1 hari. Ada patah tuh kalau kamu jauh ya jago. Aku habis Parah besi banget. udah hilang aimnya. Oh, Helmet protection. Ayah kan sesepuh ya, wajar lah. Gendong. penting bro intinya bro. Ini bro. Alah, suruh bang. Bro, pasien. Iya siap, Adewu. Red Anjir team kena win. flashbang aku. Aku maju-majuin aja terus kena flashbang, nggak ada otak. Aduh. Udah dapat apa kok yang permanen Bon? Tahu ya, Lu 2 dapat? level lagi ya, Hah? 2 level lagi. Wow. Serius Bon? Send misi web lah. Males bang, telat. Lah, emang udah selesai. Aku pun udah dapat permanen ya Bon ya? Cepat kali ya. Iya. Anjir. Iya, aku kan nggak keluar duit 800.000 ya. Siapa yang keluar? Enggak lah, aku bermain ya. Aku suruh Joki yang mainin. Join kawan dulu put. Ya, saksi mata masih hidup ya sini ya. Siapa kasih mata Riko? Anjas. Kau situ aja kau. Nak bantai kau. Ngapain pula kau pakai asaul Riko? Cukup lah pakai ini. Waduh, sombong amat. Asmi. Pakai APC. Tegar kawan, halo Tegar. Si Jaden Jangan lupa ada nih Jaden. bantu Siapa subscribe Jaden? ya Tegar. Nobara siapa sih? Nobara Road siapa Nobara Road nih? Baru join Ya, itu temennya Pablo. si Pak Camat, masa dia udah ganti nick ya? Sekarang nicknya jadi Pak Camat doang ya, nggak ada katananya ya? Masa? Mm-mm. Dia masih di clan ya? Masih. Udah keluar ya? Udah keluar kayaknya enggak. Oh tuh ada tuh ya Udah Pak ada Camat. bintang 2. Ayah tuh kalau mau Oh ngekick iya. kasih info dulu ya. Heeh. Nanti orang yang baru mau CN udah ayah kick. Gini maksud aku Put, masukin ke grup Put, jadi aku tahu gitu loh. Aduh, ngapain? Iya, mau major apa kayak kalau Gini jago loh, mah gini jago loh, aja. misalnya, kalau misalnya ada anggota baru suruh dia join grup WA. Ya nggak bisa gitu ya. Kalau belum CN ngapain suruh join WA? Tahu. Mei Rizky, oke makasih udah mampir bro. Jangan lupa di subscribe ya. Si Salam Jidan Wori udahan dong. ya? Asik, salam Wori. Itu Jaden kenapa off dia Jaden itu? Mana Salam buat Wori, Eh, thank you eh. Wori. Kalian tahu ini nggak gosip nggak? Katanya Apalagi? si Nia tuh pernah ketemu sama siapa ya? Pablo kali ya? nggak pernah ya? Iya Pablo ya. Anjay. Nggak pernah. Iya. Pablo ini Ayah. mana Pablo? Anjas. Ayah katanya gak ya? Dodi kali. Apa? Dodi kan ada soalnya. kan si Jaden bukan. Aku udah 2. Kalian yang belum nikah nih loh. Nah, Asmi nggak gay, dia udah nikah. Nggak nih. Iya. Kalian nggak Yoi. nikah ini gay ini. Mas, gue tidur dulu ya, besok cari gawean. Oke, bro, thank you Nah, ya. itu kan Semangat. itu Itu cowoknya Putra itu ya. Siapa? Kan mau tidur mau pamit dulu dia sama Putra. Walah. Anjas. Ada dapat apa? Emang kobot ya. Ada kelebihan kau emang di situ lah. Kayak saya suka sama kau nih. Ya lah bisa aja ayah nih yang. Ayah Bisa duduk aja, sakit nggak Bapak. itu ya? Ayah kalau duduk pasti nggak bisa duduk ya? Suka sesama jenis ini lah Putra yang aku banggakan ini. Anjas.
Ya ilah ya. Bisa Ya. aja sih bapak ya, Bud. Bukan, nama topeng sini tadi, si Gipar itu di shop ya? Di Gidau ya. Head, nggak ada head. Max. Harus top up dulu ya. Topeng apa? GSL 2014. Topeng. Generation. Topeng itu. Topeng ini bang. Afro. Rainbow. Iya. Wings tuh. Masih bagus Masih ini lah, ya? School Max ini lah masih. Enggak lah, bagusan itulah wing lah tuh penetration damage, penetration HP meningkat, movement speed tuh. Yang mana, Put? Ada bang top up dulu baru dapet. Top up berapa ribu pun? 100.000 15 hari, terus 200.000 berapa hari gitu. Lihatnya 30 di mana hari. itu? Udah habis Di dah web, di eventnya. web. Di Udah web. habis Oh, ya di eventnya? web. Aku aja nggak dapet nih. Tuh, udah nggak Ya dapet. udahlah. Main BM I'm ya, so Rani. lonely, Ya lah ya, broken. baru aja nyusin BM semua. yuk, Bud. BM yuk, Bud. Bosan yuk. Biar rame yuk. Yang baru nge-use itu kesian ya. Siapa yang mau use? News topeng. Nah, siapa News tuh? APC. Rasain lah. Kami kan mau cari subscriber. Ngerti nggak kalau siapa namamu si Anu? Si Anu nggak itu. Kami mau cari subscriber. Ayo, Bud. BM, Ya, Bud. Om. Mampus. Ya om. Nah, Ayo, ready ya, ready. enggak, aku mau cari BM, aku mau cari subscriber dulu. Mana kotak-kotak aing? Nah, masuk Kotak-kotak aing, atau? kotak aing. I'm so lonely, Quick check. broken angel. BM I'm hapus. so. Ntar dulu ya. Asmi, kau BM Asmi. Iya. Cuma Bang Dev ini. Ayo mau cari subscriber dulu ya. Masih 600 lebih loh anjas. Iya, main di room Bang Dev aku ya. Oh. Mereka main polosan semua. Iya, polos itu. Cuman belum main. Masih kosong. Gak ada yang lawan. Polosan. Iya, polos. Oh alah. Si Zidan nih main apa? AWP nggak tuh si Zidan ini? Main di Burning Hall nggak dia? Nyari bocah ya, siapa namanya? Nyari cheater itu ya. Hmm? Kalau di itu nyari cheater. Kenapa? Nyari cheater. Ah, polos baca katanya. Waduh. Diamond semua anjas. Rugi ya make robot permanen ini ya. Harus diisi ulang ya nggak? Iya. Koleksi aja. Iya, apalagi rugi 800.000 ya Bang Riko. Apa sih Pun? Baca si Putra. Si Putra baca. Untung aku cuma keluar 100.000 Bang Riko. Yang penting nggak capek nyelesain misi. Alah. Orang tinggal main doang. Ya nggak capek. Ini deh. Polos. Nggak pantai nggak mereka nih. Coba deh. Di sini. Gelap All right, let's move out. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 lain ya. Digimonnya. Kayaknya ya Bang ya. Fire in the hole! WH ya. Maaf kalau aku coba. Urut. Ayo. Nunggu lagi di situ. Fire in the hole!
This is how I do it. Aduh, kanannya. Mission fail. Rick, Okay, let's go. mau ngomong siapa sih Rico? Orang mau main BM saya sendirian kok. Fire in the hole! Fire in the hole! Ding, WH dia Fire in anjing. the hole! Sakitnya. Fire in the hole! Headshot Wah. lagi. Nembak apa aku coba ini? Aduh. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Main BM ya? BM aku. Nggak polos. This is how I do it. 6 lawan 6 nih. 6 lawan 6. Fire in the hole! Fire in the hole! Aku tak tahu apa yang Abis ini aja Bang Riko, yuk gas Bang Riko. BM. Ya. Di sini ya. War. This is how I do it. Iya. Aduh, kanan. Mission fail. Rame. All right, let's move out. Fire in the hole! Wow, aku duluan mah kena tuh. Ding anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ya Tuhan, helmet doang. Blue team win. Saing main BM nih. Susah. Susah. Ai. Monica. Anjing pro nah. Aduh. Bentar ya. Udah penuh. Nah, udah ini aja soalnya. Lawan apa ini? Cluster 34. Oh, kayak 6 perumahan. Anjas. Parah banget anjing. Kayak 6 perumahan cluster namanya. Dari Nanti ada zaman lagi namanya KPR. Oh. Kalian cek lah dari zaman game school sampai game school sampai ini Garena apa namanya JP nya ya. Belum ada nama klan Samurai Katana tuh. Kalian cari deh, ada nggak sih? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau samurai aja kayaknya ada. Iya Katana mana ada? Katanya nggak ada katanya. 2009 loh sampai 2022. Anjas. This is how I do it. Helmet Apa Riko kan nih? Ngeluh terus Riko nih loh. Anjas. Riko. Tidaknya curhat lah ya. Dulu. Anjas sehat nggak tuh? Helmet tinggal dipecahin doang ya. Bang Kolbi, mampir Bang Kolbi. Oke, Put. Anjir. Ah, mati. Anjas. Aduh. Anjas marah. Romana kalah nih kita Bang Riko. All right, let's move out. Buset dah. Fire in the hole. Fire in the hole.
Pundak lutut kaki, kepala. Enak kali orang pakai kotok nih, anjas emang. Anjing. Di LD itu, woi. Kan Bang Riko. B point. Bangsat. Helmet doang, bapaknya lagi. Lah, nggak kena anjir. Lah. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. B point. Headshot. Aing udah kalah dong. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomb has been planted. B point. Anjir, 317. Darahnya. Bomb defused. Buset dah. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole. Fire in the hole. 317, 1120 Fire in the anjir. hole. A point. Lah. Mati semua, cuk. Lah. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Kena bokong aing. Tipis lah. B point. BM daya. Apa BM ini? Fire in the hole. Kau adalah hidupku. Bomb has been planted. Fire in the hole. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Bang hole. Asni pakai speaker ya Bang Asni. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, Bocor ya? headsetnya bocor Fire ya. in the hole. Fire in the hole. Perasaan harusnya kalau pakai headset nggak Fire in bocor. the hole. Iya, nggak tahu ya, Bos. Gedean suaranya. Double kill! Kena. Fire in the hole. Buset. Jadi semua tolol lah. Mau temanku nih kemana? Fire in the hole. A point. B point. Mission success. Waduh, di situ dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Hawa du teram dem dem leg. Fire in the hole.
Aku point, tak aim point. tahu apa yang terjadi. Fire in the hole! Dan dia, ku tahu pasti. Fire in the hole! Ku Headshot. berani untuk mencintaimu. Aku tak B tahu point! Fire in the hole! yang terjadi. This is how I do it. Mission fail. All right, let's move out. Bang Asmi, Fire in the hole. lu pakai itu apa Bang Asmi? Pakai apa? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Apa, in the Bud? hole! Pakai apa sih namanya? Liquid apa? Sedikit Fire in murah, the Bud. hole! Fire in the hole! Roti sisir. Roti Fire in sisir. the hole! Fire in the hole! Roti sisir. Iya. Sedikit murah 90.000. Fire in the hole. Wow, langsung pecah pala. Fire in the hole. Kali dia. Creamy atau apa Bang? Creamy. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Fire in the Fire hole. in the hole! Lu udah pernah nyobain ini belum Bang? Fire in the Ala hole! carte. Hah? Makasih yang hitam enak. Yang hitam. A point! Iya. Kalau yang lain nggak cocok. Hitam B aja. point! Kalau yang merah? Apa? Yang merah? Tahu nggak Fire in cocok. the hole. Bukannya yang hitam. Yang hitam rasa apa? Apa ya? Kayak Sakit kali lu pelurunya lu. Wih, rata gini coba. Mana orang ini mainnya? Fire in the hole. You take point! Bodoh bintang 3 nih. Fire in the hole! Bomb has been planted. Tererere, rureru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 r
Terus gimana bang? Hah? Publik sepertiga apa? Rame kan di sana. Bebas sih. Apa lu duluan? Coba aku dulu. Surya Syah Arman. Halo. Bomb defused. Oh. Halo, Suryansyah Mission Arman. Lah, nama lu success. Suryansyah, Bang. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Ketinggian, hole! we. Pasti gara-gara ayah nih. Fire in the hole! Fire in the
Itu di room sana Bang siapa? Masih. Bangun deh. Sini aja kita, Bang. Ntar selesaiin ini dulu 2 air lagi. Kalau kalah 2 air lagi. Nggak ada lagi. Bang Riko ada nggak room sana? 16 dapatnya. Tapi rame nggak kira-kira? Sepi. Coba Bang B pegang dulu. Gue cari room. Fire in the hole! Room 27 dapet. Fire in the Kayaknya besok dapet kampak deh ya nanti malam. Kenapa? Nanti malam dapat kampak, besok dapat kris permanen. Bomb has been planted. Ini room Mission 14 fail. ini. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Gimana? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Sakitnya si Guji nih. Fire in the hole. Fire in the hole. CFC. Salah. Mission success. Okay, let's go. Put, Oi, udah mulai belum? belum. Polosan nggak? Iyalah, kita mah mana mau nggak pernah main BF gak polos bang, walaupun FT. Fire in the hole! Fire in the hole! This is how I do it, ne. Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! Bila Bang Riko, pakai karakter kayak gua aja Bang Riko Bema. Beda, percaya dah. Fire in the hole. Sumpah. Itu Headshot. soalnya kalau baju gua hitam bang, nggak kelihatan. Lo biru kelihatan. Mana? Mana, woi? Rungkat. Mana nih? Sabar. Mission success. Suara sini kayak suara Gecko ya. Suara mana? Fire in the hole. Apa ya Bang Riko, lu mau ngasih itu Bang Riko? Ngasih kit. Katanya Fire in the hole! Fire in the hole! Tuh punya aku tuh, ID ku udah tuh. Fire in the hole! Ayo kalau berani, sedekah. Fire in the hole! Emang main juga Bang? Siapa? Aku main. Pernah jualnya bisa jualnya? Hah? Ngejual lah. Juga bisa. feeling aku kira Fire in the hole. Jualnya kemana? Di sini ada kok orang. Oh, berapa Bang? 1B. Fire in the hole! Hah? 1B berapa? Jualnya 60, Bomb has been 60 atau planted. 65 sekitar 8 point! Fire in the hole. Ada, dia mau bayarin. mau. banyak pun yang kalau 50 nyerbu orangnya nyerbu kau itu 50 Kalau di sini kalau beli 70. mahal gila ya Mahal. mending beli yang itu Mas Mi 71 B kalau enggak tahu kalau 65 Kalau di sini ungu 70. mending beli itu aja ungu 65 kau daftar dulu daftar di Tapops tuh pakai aplikasinya ada yang mau beli tuh ungu Mission fail. di sana
All right, let's move out. Room berapa nih Bang Asmi? Fire in the hole. Put. Iya Bang, emang Fire in the hole! Fire in the hole. Hah? Fire in the hole! Bebas sih, tapi M4 88 Fire in bisa the emang. hole! Bebas. Fire in the hole! Fire in the hole! Sama Fire in the hole! Fire in the hole! seperti pasti masuk semua kalau BM. Iya. Kalau publik jarang BM. Burning Hal. Fire in the Lux hole. spill coba. Kecil. Pasti Pak Fire pada in the hole! yakin. Banyak bukan tim. Tembak, ganti map. Lux spill. Satu, dua. Kan jalannya Fire in the hole! Tuh, keluar lagi kan? 88 Dia tuh- mainnya. Ngelihat Iya, satu clan kayak gini. satu clan gini. Padahal nggak kenapa-napa. Lu mau nyari room dulu. Ya, biarin aja. Nanti kalau udah penuh masuk. Padahal kalau satu clan nggak serius mainnya Put ya. Iya. Lucuan aja. A point! Tembak. Fire in the hole! Paling gede JP berapa, Bang? Bang Asmi deh. Aku. Blue team win. Aku nggak pernah JP banyak Put. Bet kecil mulu. Jarang. kemarin paling besar YP 10. 10M. 10B lah, Put. Oh iya. Anjas. Sombong kali si Riko nih bang. Oke. Bukan Rico ya. Siapa tuh? Kalbi. Kok hampir sama suara kalian ini mirip gitu ya? Nggak ada ciri Tipis-tipis. khas suaranya. Suara ya aja yang beda. Anjas. Tipis-tipis gimana itu suaranya ya enggak? Masa Tipis-tipis. tes. Tipis apa ya? Kasar gini. Tipis-tipis suaranya Anjas. Ayo Bang Riko, coba cari room deket Bang Riko. Tadi ada nih. 25. Semuanya sepi Bang Asmi. Hurufnya digedein Put. Putra Nugroho itu Emang kenapa? nggak menarik kalau kecil. Kan judulnya emang begini Bang. Anjas ngejek pula si Asmi ya. Parah ya, Iya. kemarin ya. Nggak, judulnya. Gila. Tarikan si Asmi ya. Iya, kan dia paru-parunya udah ke bore up ya. Anjay. Udah dilemer. Tuh, lemer bahasa apa pulo ya. Kayak motor aja kalau lemer-lemer. Putra nggak tahu dilemer ya. Motor itu Put. Kalau udah bunyi kasar. Nah, dilemer itu. Dilemer-lemer. Itu namanya di bore up itu namanya. Kan kami kan Sumatera Put. Dilemer. Bubut Itu namanya. Sumatera dilemer Put. Bubut. Bubut itu bersih Kalau kau dibubut itu ini. dilas. Anjas kau nih emang. Oh Riko. Gak ada otak kau, Riko. Iya namanya sini dibubut. Emang gak ada otak kau Riko. Ayo nih room 2 nih dapat nih. Sini. Mana Room rumah. 2. Main RR yuk. Main RR. Main ini yuk. BM yuk. Ini BM. Inilah ya sini. Putra ini. Anjas. Mencuri kau Riko ya. Mencuri dapat lah. Anjas kau ya. This is how I do it. Polisi. Jangan aku RM-nya. Salah kasih ya. Walah. Sini ya. Aku lagi main COC nih. Dengar gak kalian sore ntar ya? Woi, aku mah COC dia. Ya, berapa ya? Anjing. Woi. COC siapa tuh? Apa COC semua nih? Ya emang gak ada akhlak ya. Kalau sampai di sini masih sepi juga, ya udah. Gak usah main PB. Katana OT gitu aja Put. Rame ntar. Hah? Polos katana OT gitu. Set. Waduh, itu cuman kolek doang. Sombong amat. Biasa. Mengambil pundi-pundi, Bu. Pundi-pundi siapa namanya si Anu? Si Osni.
TH berapa ya? Kok tanya TH berapa ya? Ada yang 11, ada yang 10, ada yang 9, ada yang 12, ada yang 13. Oh, aku 14 bintang 5. Anjas, Udah mentok TH-nya aja. sombong amat. TH-nya aja yang mentok. Ayah nggak mau. Ayah ini semua mau Enggak. itu Asmi. Aku yang Akarnya itu kayu. yang TH iya, yang TH 11 aku yang udah mentok lagi up ke 12. Kalau yang 14 nih untuk ini aja, untuk donate aja ya, donate drop. Kalau ayah nggak, ayah Kan ada semuanya, gerobaknya itu. Aku Bisa gimana? donate gerobak aku. Harus semuanya harus serba full, senjata, pasukan. Gak mau. Yuk yang nonton jangan lupa di like, subscribe yang belum subscribe. Di sinilah sepi ini bah. Udahlah, udah nggak bisa ini Rumi. Oh itu ada. Udah dapat 5 juta ya? Iya iya. Habis season, Hah? habis season. Wah, anjay, 5 Season juta baru, dapat. season baru. Kok bisa dapat room 2, Bang? Nggak tahu. Bujuk Buat itu, apa? Buat ini, rum-rum aja. bujuk bocah ya kan kok. Minjem roomnya sini, minjem roomnya nanti dikasih ID password gitu ya. Iya. Sheriko lah namanya. Ayo readyin aja yuk. Gas. Biar bayar lah paling FC nanti. Ya jangan gitu ya. Aduh berisik banget ya. Anjay. Iya tahu ya main itu udah. Bentar. This is how I do it. Duit apa kau pun, duit apa kau. Tep. Buset. Orang Anjay. Strepet. Serempet nggak tuh? Aku TH 12 level bintang 5. Nah, itu lah. Siapa namanya? Oh iya. Tinggal di up aja itu, tinggal di up. Nggak bisa lah upgrade ke TH 13. Anjas. Maksimal ya. Kayaknya ke itu Bang Asmi. Apa Bud? Untung nggak ditembak anjrit. Ya, hampir aja. Gila. Banyak hancur loh markas aing loh. Waduh. AKP lah. Set A. Ini panas ya. Set A masuk kasir. Kasir. Nanti lagi kasir. Waduh Lah. Rata. Rata aja. Riko. Pasti Riko kan? Rata woi, sama satu orang. Udah full semua anjas. Ah, mental bomnya. Apa yang mau upgrade ini om? lah di samping. Samping mana? Aku udah maju Bang Asmi. Wah anjir FC bocah tuh kayaknya picking. Stres. JP ada Bang Asmi. Waduh, langsung nembak K2. Oh, WH. Anjir 132 anjing. WH ya? Sekali ya Mas. Terbantai. Lengkap nih ya, FC WH. Pagi nih nanti nih. Bom gas. Bom gas juga dia? Nggak tahu nanti OTW kayaknya. Kau pakai bom gas juga lah kau. Sama malu. Cuman satu. Anjir, cuma satu nggak tuh. Jangan. Ranji. Malu-maluin aja. Eslir ya namanya. Kenapa Bang Asmi? Nice. Berapa lagi Bang Asmi? Di base. Masa?
Entero. Destroyer tuh. Nggak ada Bang Asmi. Ada nggak? JP. Udah full anjas. Oh, pakai AG dia anjrit. Pakai HG. Anjay. Chain headshot. Buset bang. Serepet ya. Ayo tuh mau main gak? Ntar kick aja ya. Anjas. Ntar dulu. Musuhnya masih berapa? Kalian menang kok anjas. Kecuali kalian kalah ya bantu. Oh elah. Mid. Depan apa mananya? Udah mati tuh. Dari base ada. Base depan tank tuh. Di atasnya. Nice team. Lari dia. Gak ada yang berani ngancurin baseku lu Asmi. Susah deh saya nih tembus. Ya ampun. Dari Jang, Cuk. Dari A ya. Nggak ada yang kejang anjir. Jagain kafe tadi. Ngeri. Destroyer ngeri. Ya Allah. Lah, nah. Oh, FC dia. WH kan? Ngapain? Yang mana? Iya dong, masa enggak? Yang bintang 1 kah? Iya. Iya. Bintang 1 full case amat. Full cash kan ya? Full case. Quick Sama change, Viking quick- ya, lihat ya. Hulu. Viking ya, Viking. Hah? Viking sama Viking lihat. Vikingnya yang bakar apa? Diamond 2. Bintang 1. Ya Di red. itu, bintang 1 itu memang ya pakai bareta. Si itu ya Destroyer. Destroyer pakai vest sama mega HP, pakai super Kan? dagger, holo. Wah, pakai holo Bapaknya juga lah. dia anjas. Bapaknya. Wah, masuk dia. RSJ kelewatan RSJ. Ada di belakang. Bokong RSJ. Wah, bisa gitu anjir. Report aja kalian kan rame itu report, udah kena ban deh nanti. Anjing kalau gitu, Cuk. Report aja Putra Nugroho, neng kene neng kono. Nang kono nang kuno, lada dudu. Wah, sih? Enggak ya? Mission failed. Alright, let's move out. Fire in the hole. Kau pakai apa Asmi kalau misalnya apa sih namanya? Nyari ini. Darat udara. Yang ada. Mana si Asmi? Asmi White. This is how I do it. Lari dia. Kasir. Bangsat bom gas. Woi, JP-nya masuk. Set B, Gimana, set B. Bang? Set B. Ada put. Masang put. APC itu. Wah, kepala. I'm ready. Ngerinian, Bang. Okay, let's go. Tapi nembaknya aneh ya, Bang ya? Destroyer Ih. exit lah. Reload tuh cepet Mission banget. fail. Alright, let's move out. Iya. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
masuk. Ah, KP 1. Kau ganti nama ya Asmi ya? Enggak ya? Masih. Mister B itu siapa? Nembok kan Bomb sih, has nembok been kan? planted. Maybe itu bukan aku. Weh, gila anjir langsung di door. Jelas. Repot rame ya. Udah aku report dah. Udah. Mission fail. All right, let's move out. Mana sih? Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole! Oh, langsung kan? Fire in the hole! Bro, nembak kemana kemana anjing? Affirmative. A point! Jang. Hey. Mana? Mana cucuk nggak dia? Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Hey, fire in the hole! Wah, itu pakai Fire katus. in the hole! Chain headshot! Pas Jek banget aja. anjing. JP. Hey, Nice. Destroyer nih. Di jang satu Asmi. Jagain mid. Midnya jagain. Di jang Itu satu, A. Oh, ada. Masuk. Belum masuk. Ada di mid ya, mid. Baik. Wow. Si Viking ini. Di atas. Set bang, set. Di mana tadi, Bang Bi? Waduh. Set A. Wah, ini pula. bomb has been planted. Bawah lu, bawah. Mana, Cok? Red Oh, team situ. win. Udah naik dia. Oh, blok ini FC semua loh. Tolol ya. Itulah gak enak main polosan ini kan. Dulu si FC anjing. Karena belum penuh ya tadi, ditungguin lama, begitu di play ya masuk gitu. Anak sampah ya. Iya anjir kayak Nora anjir. Gitu tuh. Padahal di Iya, room bawah itu banyak loh FC. kita FC satu Publik tahun bawah aja itu. slow aja ya nggak Bud? Dia emang nyari room yang live gitu, dikusuhin. Ntar juga bapaknya pas mati dirusuhin, liatin aja. Apa enggak tuh? Gak RR bang. Nanti dikasih RR gak nge-kill. Anjir. Kasih RR nggak ngekill parah banget anjir. Sedih amat tuh. Squad anjir. Dia mau coba. Singkirkan dari muka bumi.
Kenapa aku di-kick? Aku kan gak cheat. Klasik ya, klasik. Ready. Loli. Loli kayak artis loh si Loli. Iya, Bang Riko tuh loginnya ready selalu lama, cu. Ada apa sih Bang Riko? Kayak Emang artis mau tungguin Put. itu mouse-nya jauhnya 10 meter Bang sama tangan. Gak apa kursornya jauh soalnya. Jadi Oh, butuh effort dikit. Let's go. anjas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Oh, in the emang hole. inspect dulu lah. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Allah. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada. Fire in the hole! Dari ujung dia banget. Fire in the hole! Wah, mental. Dari ujung JP. Mana? Fire in the hole! Kanan lu Bang Bi, bawah kanan. Jadi Bokong ada, bokong. Oh, temen-temen. JP masih ada satu lagi. Fire in the hole. Waduh. Kanan. Fire in the hole. Kanan lu satu tuh. Ah tuh. Kasih tahu Bang. Naik dia. Ya, kan. Lah. Taylor gue habis. anjas. Mission failed. Nembak opo iki? All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Aduh. Nice. Fire in the hole. Fire in the hole. Masuk. Fire in the hole! B point! Wah, A di point! sini. Bomb B has been point! planted. Aduh, ada tembak Bang Bi. JP tadi soalnya ada mati ya. Bom di A. A1 masuk. Mati. Pukul rata. Fire in the Nah, hole! mundur. Kena bom. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Tidur lagi gua. Wah, kalah. Sakit nian lo BBF Java Nice tuh. Fire in the hole! Lurus ya. Di HPJ. Ah, A point! ada Fire in the hole! AWP B satu. point! Di A tadi AWP. Set B. Nice. Nah, terakhir les. Di A di AWP. Bukan yang di JP kan tadi? Pasang B. Di A enggak. Yang bunuh Asmi di A kan Mi? Iya, Bomb AWP dia has tadi. been planted. Berarti cari senjata dia tuh. Ngeri makronya ya. Oh, iya. Makronya ngeri. Okay, Keren. let's go. Long time I see you mouse again. Kayak udah tahu ya bos. Itu diminta dia. Fire in the hole! Siapa? Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Anjay, kelas.
Bantingan paman Elon nih bos. Belakang bu, belakang. JP. JP bokong ya. Cover me. Bomb has been planted. Kayaknya A deh, kayaknya. Tahu sih berapa orang JP belakang. Anjing kau Riko, kaget aku. Nggak ada di aku. Fire in the hole. JK pun. JP lagi deh. Enemy spotted. Jatah aku dong, jatah dong. Aku minus. JK. JP las. JP truk. Kalau jatah aku. Nice. Janganlah, matiin aja. Ngapain aja dikasih? Mission Tembak ya, success. Let's move on. All right, let's move out. Tembak. Ador, tembak. Fire in the hole. Jangan dah. RSJ. Fire in the hole. Anjing! Siapa lah kalau bikin aku tadi tuh? Fire in the hole. Fire in the hole. Aku buat jalan lagi aku buat. Gila, aku bisa kabur aku lagi kali itu. Lagi coba tuh. Dia lagi nggak ada, nggak bisa keluar aku. Ada dua. Sarah JK-nya. JK Sarah. Yang Aduh, Hold this position. JP deh. JP ada. Pasang bot. JP nih, boleh nih. Bomb has been planted. Wah, JK-nya. RB. Di mana? Dengerin aja, dengerin. Belum. Jaga pala. Jangan pasang badan. Putra ngecit ya. Mission success. Kalau dibawa ke sini ngeri ya. All right, let's move out. Valorant. Kalau Aduh. Fire in the hole. Fire in the hole. Di mana? Ya, Fire in the Fire in hole. the hole. Fire in the hole. kanan ya. Nice. Aja ya. Fire in the hole. Kalau aku, nanti kalau lagi, jalan lagi aku. Enggak. Aku ngalangin ya. Headshot. Nice. Chain headshot. Fire in the hole. Wah, dia Chain nge-lag. killer. Jangan ngalah, Putra takut dia kan. Hadir di masa kirim lagi deh. Mission success. Dim, hampir dim. Let's go. Fire in the hole. Lagi Adim. Kok aku nggak dapet ini ya? Mouse-nya ya? Fire in the hole. Fire in the hole. mati. Fire in the hole. Fire in the hole. Alah, gua yang kena headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice. Hadir, thank you Dim. Udah hadir, jangan lupa like-nya. Gak ada mau. Enemy spotted. Speed point. Jatah. Bomb has been planted. Ayo ya. Ada ya, depannya. Headshot. Bukan kau aja pun, dan bisa pakai terus pabrik kita. Mission success. Ya, aku 3 orang tadi ya. Wih, Aku pindah ke pabrik pun, maklum lah. Anjir. Fire in the hole. ayo ngebohongin curang. Nah, gitu ya. Fire in the hole. Anjir, tembus. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Mau maju Bang Asmi. Arahnya aku asap ini. Oh, mati dia. Ah, mental bomnya. Anjing. Malah maju kamu. RB itu RB Bang Asmi. Kalahin. Anjay, main Tahu, semula. tahu. Pistol lah, kasih tahu pistol lah. Speed
point. Kita mau pakai RB rata Bomb lah. has been planted. Kill semua mereka nih. Ya. Ada. Tembak, alah, WP lagi. Astaga, pistol. Astaga, malu nggak kau? Astaga, Rico, pistol dong. Rico. Bomb Saya defused. salahin. Janganlah. Pistol lah, masa aku. Ada. Mission failed. Masih ada doa. Okay, let's go. Fire in the hole. Aduh. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Pada pistol gak kena semua. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Wah, hole. jago Fire lu. in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ya. Fire in the hole. Kabur aing takut. Ayah cari PF nih dia nih. Ada kau di kanan kau, Asko. Ini dimit. Astaga, babi. Sini kau apa? Pepek kau. Satu lagi. Aku tembak lah di mid. Aku jadi mereka. Pakai itunya, Bang. Sini mana? Sini bi. Pin pistol mu. Kau lihat cara yang main ya. Main pakai kayak RB sini. Mission failed. Ah, ini RB mu. Okay, let's go. Mana bi? RB mu bi. Ini RB mu. Fire in the salah. hole. Fire in the hole. Jangan. Fire in the Anjing hole. apa ya kau pakai otak. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. JP 2. Maju nggak? Maju dia put 2. JP dulu put. Anjing. Put. Kanan put kanan. Double kill. Fire in the hole. Mana udah mati, Bang? Udah mati. Anjing kena. Berapa detik dari aku? Pepek. Dia ada dia. Di kolong. Waduh. Fire in the hole. Kolong ya. Kolong mana? Dua orang lagi. Matiin aja dulu, matiin, Bang, Bi, biar cepat ganti. Tunggu. Oh, jatah kuy. Set ya. Hah? Mana dia? Kalian ngumpet biar Ayah dulu. Kalian ngumpet ya, jangan Bomb semuanya has lihat. been planted. Ngumpet aja, ngumpet. Wah, tinggal. Ayo. Anjing. Ngelek dia. Dia ngelek lo anjing. Dia ngelek ke Pepe. Ngelek dia. Ngelek. Atas kok. Set B. Ngelek dia anjir. Si ngelek kan ngelek. Set B kok. Jongkok itu kok. Red team Ngelek dia win. serius lo. Ngelek banget lo serius. Aku nih. Ngelek ah. Ngelek dia tadi. Siapa namanya? Asik. Tadi yang nge-like siapa namanya? Queen. Holy Queen ya? Ah. Anjas. Pakai RB apa? Efek. Wah, sayang 40 hari, 60 hari, 70 hari, anjas. Gacha yang apa hitam-hitam dari itu tuh. Ada Yang ada di shop kah? aku aja pakai 17 hari itu. Wah, sayang. Dari apa? Aku suka main RR, pinjam punya si ini aja lah. Tinggal aku gacha lagi aja. Pakai AWP ya. Mana? Buktinya kayak tadi bisa lo pakai pistol pabrik ke kepala lo. Itu makanya. Kena. Dikasih RB nggak kena nih, Pak. Bukan nggak kena, musuhnya nge-lag anjir. Musuhnya kayak tai. Orang nembak ke kanan dia ke kiri. Nge-lag. Waduh bisa lah. Mau pakai Aku DC sabar.
Mau pakai Titon nanti katanya main si Putra. Enggak deh, aku pakai pistolnya deh. Desert Nanti pagi. Apa tuh? Desert Angel ya. Sakit tuh, kenapa tuh gitu? Mana? Nggak tahu bang. Sabar Bud, aku DC Bud. Mah? DC. Mana pistol aku kemarin yang keren itu dulu? Habis sekali ya. Mana pistol yang keren kemarin ya? HS terus udah dulu. Pakai Cipiton aja ya. Enggak, Piton mah kurang. Apa bisa Q ngerti nggak? Enak kalau Q itu loh. Q. Atau JP. 1313. Udah lah, pinjem punya orang mati aja lah. Ini loh karakter yang Richan yang kalau kita pakai helm enggak kelihatan tuh enggak dijual lagi ya. Apa sih emangnya? Oh, enggak. Karakter itu maksudmu? Bagus ya itu. Deset. Kecil kepalanya. Desetnya bagus juga desetnya ya. 28. Desert Eagle. Iya, 28. MK 27, 23, Piton 47. Glock, wah. Kalau buat dari jarak deket enakan pakai itu. Yang mana pun? Glock. Enggak lah, pakai Python lah. Pakai Luger sih enak juga sih soalnya. Cik, Luger dia. Sakit tuh. Cuman nggak bisa QQ. Ger. Nggak enak kalau QQ itu nggak enak. Pakai nggak RB nya, sayang kali loh. Nggak ada pun RB yang sehari loh. Ini aku pakai RB ya. Bro, yang sehari kau pakai. Bud, surat Bud. RB titel ya. Iya. Udah. Iya bang. Ya itu nggak enak. RB yang kayak si ini tadi, si Rico tadi enak. RB titel mah pelurunya 5. Matilah. Iya. Ini ya pakai tag ya. Wah, aku pakai pistol dual aja. Pistol dual. Tek kayak cowboy. Cuma nggak bisa QQ. Yuk gasput. Yang udah selidiki. Lu bang, CMD tadi Metal Bullet. Yang mana? Kalau di sini aja yang main 3 orang live loh. Aku Putra sama si Asmi main bareng Open BO Nobunaga. Tambah si Pablo. Enggak. Pablo tadi mana? Turu ya. Check in dia. Mapnya yang ini dulu. Mapnya pun Lah, ini kan dari atas ya. sudah atas ya. Lu spill lah. Abis dontor lu spill kan. Ini slot bawah langsung maju ke depan ya. Ke A ya. Nantilah. Apa? Ganti. Iya, di AWP. Udah 1 2 3 nih bang. Udah. Ya, ready. Kau pakai spam kan? Pakai. Anjas. Si RSJ siapa sih kok nggak DS dia? Sombong kali ya. Aldo. Iya kan? Kayak paling ganteng sekatan aja dia Anjas. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, dari JP cok. Cek tadi ada JP ada. JP tong. Speed point! Fire in the hole! Di jembatan. Oh di atas. Enemy spotted. Atas deh. Tower. Tower apa sih? Oh tuh di atas. Jembatan bawah udah dicek belum? Tadi ada orang di situ. Anjing RSJ. Pestolin lah, astaga. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Aduh, ya, bro. Fire in the hole!
Maju JP buat Fire in aku. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sector clear. Ular. Pulang. Oh, di tong atas. Anjing aku mati aku pakai pistol itu. Di atas. Di mana? Di atas lah. Kau turun kau main di hajar lah. Kill. Ampun. Di kiri dia loh. Ay. This is how I Mission do it. success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah. Masih ada tuh GK. Fire in the hole! Headshot! Fire in the hole! Ah, bokong. Fire in the hole! Di mana Rasmi? B masuk. Di B, udah ada orang B. B point! Double Ayo put. Anak orang put. B. Bomb has been planted. B bawah, Kasihan ya? kolong. B kolong. Di kolong, oke. Tank. Di Aku tank, dong. Parkiran dekat tank itu. B1. Di kolong pokoknya put. Turun dulu put. Kolong. Di aku dong. Iya. Nah, tuh. Tangga ya. Dah. Masih banyak pelurunya put ternyata put. Woi. Bener ya? Aku bikin orang lain Bomb defused. Loh, aku pakai pistolin, anjing. Duel masih penuh tadi Pep. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Rugi bandar. Fire in the hole! Fire in the hole! Apa ini nyampe sini nih? Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ular. Fire in the Ular hole! masuk ke sulit sama dia nih. Siap. Apa arah ke sini? Fire in the hole! Kok jebol B-nya? Iya. Kalau udah JK cek kanannya. JP Mas. Masih ada satu ya. Belum. Di base AWP. Fire in the hole! Anak orang put. Enak kali putar. Refleks aja, Bang. Mission success. Okay, let's go. Ular nggak ada yang jaga tadi loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah kau spam di sana. Fire in the hole! Fire in the hole! Lagi jangan. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Kita turun satu. Fire in the hole! Wih, ramenya. JP. JP ada. JP 3 orang ya. Semangat. Yo, ayo. Kelihatan ujung senjatanya kelihatan. Semangat. Yo, di kanan lu. Yo. Bomb has been planted. Kanan. Kemana kau Bibi? Mission fail. Anjas. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Udah hole! ular lah. Fire in the hole! 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 Enemy spotted. Nggak mati loh.
Ini sakit yang ada dekat loh. Di mana? Ular put. Tadi Ada, Bud. Astaga, mau lari kemana? Mau Naik kemana tadi. larinya? Bukanmu. Di area. Anjing gua. Kiri. Apa namanya? Sekali cucu, sekali lagi tuh. Ganti bang, ganti jatah bang. Kirimu Bi. Kirimu Bi. Masang. Kirimu aja situ. Apa sih namanya itu? Sule ya? Apa tuh? Jablay. 01. Biarin aja ya, main. Woi, Cuma dapat dia anjay. Panas dia ngomongnya. Mission fail. banyak kesetep All kayak right, turnamen. let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Alah, apa Fire in nih? the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Mati. Wah, ular hit. Aduh, belum mana sih mau satu. Hit banget ular itu. B. Tol 1 AWP, tol. Tol AWP. Astaga, ada yang di situ anjir. Fire in the hole! Hit ular itu. BB, utah. BB, set B. HS terus. Nih Hakim bagus sih nih Hakim. Lumayan. Bi kanan, Bi kanan. Bomb has been planted. Set, boom. Ke bawah dia. Ke bawah tuh. Boh ada, boh. Hit itu. Bisa. Ah. Banyak ya darahnya. Nah, berarti dia ini. RB atas. Matiin RB dulu. Masih ada tahanan nomor 2. Hit itu. Kirimu. Di tangga itu loh. Depan Depan. Depanmu pas. Anjas. Mission fail. Udah hopeless dia. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh, Fire in the ada hole! dua Fire di in the situ. hole! Gimana bang? Fire in the hole! Aduh, JK. Jeka. Fire in the hole! CP. Fire in the hole! Fire in the hole! Iya nggak ada orang nih. Fire in the Oh, ada hole. dia. Headshot. Chain headshot. Wow, tahanan ini. WH ini kayaknya. Kayaknya WH ya. Kayaknya WH dia. Bomb has been planted. Yang mana, Put? Tapi enggak sih ya. Nggak tahu lah. Oh, pura-pura aja nggak tahu kita. Nice. Tipis lah satu. Ding. Nice. Udah habis sih. Satu lagi ya? Bisa Balik, Bo. aja. Udah. Iya. Dapat. Menetik dapat. Gak ada S ya. Bomb defused. Bisa kayak gitu loh, sakit kali dua. Mission success. SAS itu harus dia. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wow. Dia terus loh mecahin kepala aku loh anjing ini.
ada Mi depanmu Mi. Karat kali Bang Ami. Anjing kali lu. Coba diam dulu ya. Hit dia kan. Ada nih kayaknya. Bukan. Ular. Nice shot! Anjay. Karat juga dia. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Salah. Akhirnya di base itu. Fire in Sakit the banget hole! bebek anjir. Waduh, AWP. Itulah apa sih? Bang? Fire in the hole. Di base ada tuh. Oh, nice. Di kelas. Waduh, JP 2. Kanan kau. Depan kau. Dalam rumah itu ada. Iya. Ada kanan nanti. Keluar dia keluar. Ada masih. Masih ya. Mati. Satu lagi keluar. Oh enggak Jadi anjir. satu. Blue team Tapi sih win. itu si PMP hot itu anjas. Saya tidak mau terbokong lagi. Demikianlah harap maklum. Nggak enak nih pistol ini, pepek lah. Pakai pistol yang poin aja lah. Yang itu ya, apa sih? Mana tadi aku beli? Kalau dia ada ini Put. Kalau dia ada apa sih? Ada CN boleh lah Put. Tuh orang. Iya. Apa tuh? Hakim. Pagi katanya dia. Tadi ada chat pagi. CN. Masa? Iya. Coba tanya lagi. Rico ini ada bullshit loh. Iya, Enggak usah ya. Dari segi dia ngomongnya aja caps lock. Tapi jam segini nggak mungkin bocah Put main gini. Coba nggak tahu lah ya. Serah kalian lah. Kayaknya main di rumah ini. Kayaknya ya. Nggak best. Nggak Kayak- Halo guys, Nggak jangan ada lupa like, streaming. comment, subscribe ya guys. Sama guys. Jangan lupa guys. Oke guys. Di channelnya. Coba tanyalah. Elon Rome guys. Dia tadi ngechat gitu. Makanya Siapa? tanya Hakim tuh. Hakim kan? Tanya lah Rico. Kau yang lihat chatnya, aku nggak lihat chatnya. Kau yang lihat ya tanya lah, bos. This is how I do it, ayah. Duitan. Anjas marah. Besok aing piket, nggak boleh begadang. Sama-sama. Dan dari aku menyerang nggak jadi terus. Ai bang, apa ai itu? Oh ai. Bisa sama A jauh loh. Iya bang, kita lihat balik tuh. Oh iya. Ayo bang. Bisa juga. Kantuk ya aing. Hmm. Walah. Udah punya DS. Ya udah susah lah. Nggak usah. This is how I do it.
Bang gue idek apa sih Bang ada nih? Nanti ada yang ini lagi put. Ada yang mana siapa ya? Ada yang FC nggak? Gak apa-apa. Destroyer. Nanti ada destroyer. RR abis ini mager bang. Ya Ya. lah, elah. TVS. Kemana sih Queen-nya nih? Goblok sih Queen-nya ini. Queen itu sembuhin Nawe healer. Goblok healernya. Nah. Ayo pakai apa sih namanya? Masmi, kalau pakai heal, pakai Queen itu hit. Masmi namanya. Apa iya healer? Iya, pakai Queen, habis itu pakai healer. Oh iya, Tambah- isi darah tuh kan. Queen aja udah mentok. Hawk. Level berapa ya? Level 70. Wih, seram. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Terus in the harus hole! bilang wow gitu ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, dibacok dari ular, Fire in the ular. hole! Masuk Fire in the hole! dari Fire in the hole! set ada tuh. Headshot! Mati dah. Tapi si BBX ini sakit banget lu anjir. Gak tau lagi dah gua. Tapi nggak mungkin ya. Double Gila kill! dah. Triple kill! Fire in the hole! Nah, sakit kan? Sakit loh. Mission success! Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Wih, dari mana tuh ya? Fire in the hole! Fire in the hole! A-nya mana, Cok? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Di malah kena. Anjay, kaget aku di dulu. Bomb has been planted. Belum. Ada di depan. Iya. A point! Mana? Wah, duluan. Mission success! Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Oh, gila deh. Fire in the hole! Fire in the hole! Tapi ketahuan gitu ya sama Animaku TV ya, padahal ada asapnya loh. Fire in the hole! Halo guys, jangan lupa like-nya ya guys. Anjas. Dari B Putra. point! Naik lagi grafik kecil. Bang Asmi live TikTok Bang Asmi. Waduh. Karat itu. Kau berjauh kemana kau? Si Hakim ini.
Jangan udah hit mati lah kau. Bunuh diri aja udah bunuh diri. Kalau pulsa itu bisa dijadiin uang nggak bang? Deh. Nice, pintar dia. Cerdas. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Waduh, bokong. Bokong dari ular. Ada bi. Gila sakit parah. Headshot. Weh anjing, anime tuh bangsat. Tai. Anjir dah, dari tadi kena mulu. Mission fail. Okay, let's go. Oh, dia anime. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 100.000. Fire in the hole! Ya Fire in the Allah. hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, Anjing kena semua sih. Kenapa nggak mati tuh orang ya? Di mana? Lurus banget dia ya, no recoil anjrit. Nah. Di bawah mid. B point! Ada bang, awas. Bomb has been planted. jaga dari situ aja Mi. Kita jaga Mi. Ah ya. Kok nggak kena bokong ada Seriko situ. Oh, tinggal satu. This is how I do it. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Pas anime ya bang. Awas bang, jangan bang, anime bisa ngeliat bang. Nah, Aduh, kena SP Junior. alah anjing. Waduh, kena palanya. Lewat itu tadi bang Bi. Iya, lewat. Mission fail. Anime tot. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Goblok. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, maju dia ular. Ayo. Aduh, kena dia lagi. Fire in the hole! Fire in the hole. Anime ya. Fire in the hole. Alah, langsung tidur gua. Anjing. Set B. Belakang generator. No recoil lagi, tai emang si anjing. Halo guys, tadi gua bang. Set B Yang 2. mana tuh bang? Set B 2 generator 2. Kan gua nggak tahu. Bang.
Ada si Bila bokong lagi mati. Kalau dibilang WH itu sama orang berarti lu jago. Kalau emang bener nggak WH. Kalau gua sih dibilang WH sama orang seneng bro. Iya Bomb nggak ya? has been planted. Jangan dia mon. LR kan. Tahanan mertua nicknya. Oh tahanan mertua. Itu bukan gua yang Bomb bilang. defused. Ayah yang bilang itu tahanan. Bukan saya bang, bukan saya bang. Mission fail. Bahan mertua apa? Okay, let's go. Iya ini orangnya lagi nonton live. Katanya sedih dibilang WH. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bagus bro kalau nggak WH. Fire in the hole! Bang, bahan mertua. Fire in the hole! Fire in the hole. Ada yang WH bang di situ. Kamera. Lu nyangkut lagi. Sama. Anjing langsung ditembak gua. Jeka. Nice. Bomb has been planted. Wih, Bawas, Bi. Sule. Ada di chat. Ada di kiri. Sabar, belum di view, sabar. Iya, sabar. Ada. Nggak dikepalain tadi sama Bang Bi. Tawan. Biar dulu. Nice. Ya ampun si Bi, ngapain kau kayak gitu nih? Astaga. Mission success. Pakai AWP kau keker. All right, let's move out. Dia yang ngeker, dia yang panik. Iya. Fire in the hole. Fire in the hole! Ayo, Fire in the bisa ya. hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Masuk dia. Fire in the hole! Ya Wih, sakit ampun. banget. Sakit loh. Headsi nggak dia mah? Sakit kali loh. Nah, Fire in the hole! Anjay kena banget sih. oke. Waduh, kan. Nah, Fire in the hole! Cover me. udah di off AWP bang. dari B. Bomb has been planted. Stick AWP together! dari B. Jangan dilihat ya. Jangan diam nembak. Masih banyak darah. Kanan satu. Dari Sule satu. Sabar. Bisa. Wah, Sakit banget ya. Bomb defused. Udahlah. Nggak bisa diiniin. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Siapa yang Nice shot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go. Sakit men. Mak bokong aku bah. Pakai AWP aja Bang Bi. Nah, Fire in the hole! 2 orang tuh, ular. Satu lagi Bang Bi. Enak lu pelan makronya tuh kenceng anjing. wah. Anjir. Mission fail.
Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Tuh. Fire in the Set hole. ada di set. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Turun dia. Fire in the hole! Oh, rame, Cok. 4 orang. Turun. Pas, Fire in the hole! Kalau anjing Fire emang in the anime hole. babi. wow. Aku nembak gak ada. Aduh. Bisa gitu langsung loh si keyboard. Blue team win. Cheater. Oke, udahan dulu. Lah, langsung diisi. Duluan aku ya. Alah, ganti Thank you, Bang. Yuk. Cheater. Dah, males saing. Enggak mana enggak. Gak ada beres-beresnya ya PB ini ya. Ini keyboard gimana keyboard ya? Kick lah. Banyak apa sih namanya? Banyak makro chat. Gak suka. Makro chat. Dah, let's go, udah sejam lebih. Finish.